kututia mtatizo bila siye kujua. Sio mkuwazia kende kututengenezea njia, kumbe ni kwenda tuharibisha. Si tu mifano yake kule tunanibeba muda sana, ni pale balifikia mkiwango ya kuanza kuchanjana damu. Ni mudamu mule ndio ulikuwa mzima wa Mungu. Mungu wako namwambia Kaini, koma unamwanga damu ya ndugu yako. Haleluya. Haleluya. Mtu kama anakufa damu haikuwake yeko tena. Mudamu ndio kama sekre ya mingi. Bwana sema tu mtoto wa kaka, mtoto wa dada, mtoto wa muyomba, ni damu moja ile iko nazunguruka. Haleluya. Na kama kulikuwa probleme fulani mkile kizazi, ile probleme iko nazunguruka mwile ile kizazi, parce que mko hapo impact kabambi ya damu. Jamani, tulikuwa naambia watu muhimu ombi, il faut kubibeba na esprit moja hivi sijui. Parce que sijui originalite ya damu yetu mjamaa ilikuwa kwanza je, sijui. Wao ulizaliwa tu ile jamaa. Amen. Unajua kuna vitu vingine tuko tunaingia, hatukujua namna gani tuliingia. Israel ndio badiretrouver mu Misri. Banduku baliingia kama furaha. Haina vile mama yangu. Banaingia ile siku ile bako na mapokelea. Jamaa ya Joseph. Bana mapokelea bie, kumbe mwenye bataenda kuingia ni mshida kesho. Haleluya. Kuna vitu vyenye mwanzo wake ulivianza bien, kumbe kesho yake itakuwa mbaya. Nani alijiwaka kama mwenye bako na Misri batakaishi mateso? Hakuna. Usiwazie kama Mungu mwenye leta hii programu anakufanya na wewe neema ya kushiriki maombi ni mjinga. Anajua kazi yenye atafanya kwa maisha yako. Bwana depile wewe na vitu na janjano. Hakuna mwenye atakoseaka mwenzake. Hakuna mwenye atafanyaka hivi. Ule mwenye alisemaka ile masemi anakufa. Memambo ile anayaacha mbatoto, anayaacha mbankana, wale mapeti fils. Ndio banabakia weko na sibi. Wewe unakosana na mtu, unadhaja mtu tujuane naye, kumbe kuko impact fulani ilifanyikaka. Sasa inakutia wewe mshida. Amen. Jana tulikuwa naongelea kama ile maisha inatuacha mbutumwa wa kweli. Hauna kenye utafanya kama hawakuruhusu. Hakuna